Olivier Nduhungirehe utaripfana amaginga ya noneho akaba yibasiye ku buryo bukomeye cyane Scovia Mutesi cyangwa kumukosora niba ariko nabivuga mu rurimi rwiza. Yakosoye rero Scovia Mutesi mu kiganiro yakoreye kuri Mama Urwa Gasabo TV, aho uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ku nkuru bakoze ariko bakaza kumubeshyera by'umwihariko kubera kuba barasemuye nabi ibyo yavuze bakabisesengura nabi. No kuvuga ngo ubundi iyo usemuye ikintu nabi ukagishyira mu Kinyarwanda nabi ugashaka kugisesengura mu Kinyarwanda tayari wamaze gutandukira. Nibyo rero byatumye Olivier Nduhungirehe anenga ku buryo bukomeye cyane ibyatangajwe na Madame Scovia Mutesi. Reka tubanze noneho kugira ngo twinjire muri nkuru yose uko yakabaye, tubanze tuvuge ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Olivier Nduhungirehe yagize ati: Madame Scovia Mutesi, iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza Igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere yuko muyiganiraho, niba ngombwa muzambaze. Ngira ngo ahangaha nuko ababwiye ko Igifaransa cyabo kiri hasi, badakwiye gusemura Igifaransa kandi batacyumva. Olivier Nduhungirehe ati: ikindi kandi igitaramo cya Africa Forward Summit i Nairobi naho cyari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu kuko cyabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sherry Silver wagiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu, ntiyarahari. Abanyarwanda bakurikira Mama Urwa Gasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana atabatera urujijo, cyane cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Ngira ngo rero nkuko mubyumvira aha Minisitiri Olivier Nduhungirehe akaba yikije mu byakomeje kugenda bivugwa n'abanyamakuru batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ababloga batandukanye yaba kuri YouTube ndetse n'ahandi, bavuga ko uyu mubyeyi, uyu mudamu Mama Urwa Gasabo, ubwo ndavuga Scovia Mutesi, Igifaransa cyangwa Icyongereza cye bigirwa ku mashyi rwose kuko ng'amashuri ye ari mbarwa. Akaba ari nayo mpamvu uyu Madame Scovia Mutesi Olivier Nduhungirehe yamubwiye ati: niba utumva Igifaransa mubyeyi we, jya ushaka umuntu gusemurira aho kugira ngo uze gusemura ibintu, uze gusesengura ibintu nawe ubwawe utumva neza. Jya uhamagara umunyamakuru wumva neza ururimi rw'Igifaransa, ubundi abanze asemure ibyo navuze, mubone kuba mwabiganiraho kugira ngo mutaza gutandukira mukaza kuyobya Abanyarwanda. Ngira ngo rero ahantu murahumvise neza cyane impamvu Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yanenze bikomeye cyane ikiganiro cya Scovia Mutesi kuri Mama Urwa Gasabo. Iki kiganiro rero kikaba cyari gifite umutwe ugira uti: Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko Kongo yatangaje ibihuha ku byavugiye mu nama i Nairobi. Ni ibintu byinshi rero baganiyeho, ntabwo nabizana hano kuri iyi channel hato bataza kuba batera strike video yanjye, ahubwo reka mbagezeho kuri iyo nkuru ibyo baganiragaho nanjye ibyo nayikozeho kugira ngo mwumve neza ibyo Olivier Nduhungirehe yavugaga, by'umwihariko kukunenga ibyatangajwe na bamwe mu bayobozi bakomeye bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko byabereye hariya i Nairobi muri Kenya, muri iyi nama ya Africa Forward Summit yari irimo Emmanuel Macron, William Ruto ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Reka rero mwumve neza uko byari byifashe ndetse n'ibyatangajwe na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Iyi nkuru yose ishingiye ku nama ikomeye yitwa Africa Forward Summit yabereye i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 11 n'iya 12 Gicurasi 2026. Iyi nama yari ifite intego ikomeye cyane, gushaka ubufatanye bushya hagati ya Afrika n'Ubufaransa, hibandwa ku bintu bibiri: innovation cyangwa innovation, udushya, hamwe n'iterambere ariryo growth. Olivier Nduhungirehe nk'umuntu uzi neza uko imiyoborere n'imigendekere y'inama nk'izi igenda, ntiyashoboraga kurebera mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageragezaga guhindura ishusho y'ibyabaye. Nkuko tubizi ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
binyuze ku bantu nka Fala Muwamba Kayowa byari bimaze gutangaza ko Perezida Felix Tshisekedi yageze i Nairobi ku wa 12 Gicurasi, kandi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize uruhare rukomeye mu biganiro. Nyamara rero Olivier Nduhungirehe yahise aza avuga ko ibi byose ari ibinyoma biteye isoni. Aha niho dushaka guhera. Kubera iki Nduhungirehe yavuze ko ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ari amateka yahimbwe kuva kuri A kugeza kuri Z? Nduhungirehe yerekanye ko muri iyi nama ya Africa Forward Summit habaye ibiganiro by'ingenzi bita plenary sessions byari byobowe na Perezida wa Kenya William Ruto ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Mbere yo kureba uko Nduhungirehe yabasubije, reka twumve ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugaga ko yagezeho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yatangaje ko i Nairobi ariho hongeye kugaragaza ko ari pays solution cyangwa solution country. Kinshasa imaze iminsi ikoresha ishaka kuvuga ko ariyo gisubizo cy'isi mu buryo butatu. Hari environment cyangwa environment, ibidukikije, hari energy transition, ingufu, hakaba peace, amahoro. Kugenda ibidukikije bavuga ko amashyamba yawo n'ibishanga bya peatlands ari byo bibungabunga ikirere cy'isi yose. Ku bijyanye n'ingufu bavuga ko bafite amabuye y'agaciro nka critical minerals n'ingufu z'amazi hydroelectric potential akenewe n'isi. Ku bijyanye n'amahoro bavuga ko bafite ubunararibonye mu guhangana n'amakimbirane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yavuze ko i Nairobi yishuje amahanga guca ubutiriganya no guhagarika ibyo bise ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ariko se ibi byose byabereye niba intebe yariri mu busa? Olivier Nduhungirehe akoresheje amagambo ataziguye yerekanye ko ibi byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ari inzozi zishushanyije, ibyo bita fantasy. Iryo jambo yakoresheje. Yavuze ko hari ibiganiro bitatu, no kuvuga amasesio atatu, byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'abayoboye intumwa cyangwa n'abari bayoboye intumwa, aho bita ba heads of delegations. Ibyo biganiro byari bishingiye kuri green industry and energy transition, no kuvuga inganda zitangiza ibidukikije, hakaba icyo bita reform of the international financial architecture, no kuvuga ngo ni ivugururwa ry'uburyo imari mpuzamahanga icungwa, hakaba peace and security, ari byo amahoro n'umutekano. Nduhungirehe yashimangiye ko muri ibi byumba byose umwanya wagenewe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari uri mu busa. Bivuze ko nta muntu n'umwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari uhari ngo asubize, abaze cyangwa atange igitekerezo. Nduhungirehe abona ko ari uburyo bwo kubeshya abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahanga, kuko udashobora kwishyuza ikintu mu nama utarimo, cyangwa gusaba cyangwa gutanga igitekerezo mu bintu mu nama utigeze ugaragaramo. Kuki rero Olivier Nduhungirehe yagize imbaraga zo kuvuga ibi bintu byose? Nuko azi neza diplomasi ishingiye ku bimenyetso. Iyo avuga ko session zari zo kungurana ibitekerezo kandi zuzuye ubumenyi, abashaka kwerekana ko abandi bakuru b'ibihugu bo muri Afurika n'Ubufaransa bari bahari, bari gushaka imyanzuro ifatika. Kuba Nduhungirehe avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye gusa kugaragara mu birori byo gusoza, bivuze ko Perezida Tshisekedi yaba yarageze i Nairobi ari symbolique cyangwa ku buryo bwo kwigaragaza gusa nyine nk'ikimenyetso. Ibi bikaba bigayitse muri diplomasi, kuko bivuze ko igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite ibibazo byinshi by'umutekano gisigara inyuma, mu gihe ibindi bihugu biri kwigira hamwe uko umutekano wagaruka mu karere. Uyu munyamakuru Fala Kayowa yanditse avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje kuyobora inama y'umuvuno w'umutekano ku isi, UN Security Council, mu kwezi kwa Nyakanga, ariko kwezi kwa karindwi cyangwa July. Ariko Nduhungirehe aragaragaza ko niba
binanirana kwicara mu nama i Nairobi muri Kenya, igihugu cy'abaturanyi, bitoroshye ko bazaba bafite ijambo rihamye muri New York mu muryango w'abibumbye. Ibi Nduhungirehe abivuga kuko asanzwe azi uburyo itumanaho rya Kinshasa rikora. Bakunze gukoresha uburyo bwo kurega u Rwanda kugira ngo batange ibisobanuro ku bintu byose bitagenze neza mu gihugu cyabo. Nduhungirehe aratubwira ko i Nairobi naho ariko byagenze. Ati ntiwayitabira, ntiwagira icyo uvuga, ariko wasoza ukajya kuri internet ukavuga ko wahanganye n'u Rwanda. Ukuri kugaragaza ukuri kutajenjetse ku Rwanda muri uyu mubano utoroshye. Ingingo yindi Olivier Nduhungirehe ashaka ko isi imenya nuko ibyemezo byafatiwe i Nairobi bizagera mu nama ya G7 izabiyobowe n'Ubufaransa. G7 ni itsinda ry'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi. Niba rero Nduhungirehe avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze igira uruhare mu myanzuro ya Nairobi, bivuze ko n'ijwi ryayo muri G7 ritazumvikana kuko ntabwo bari bahari mu gihe hari gushakwa ibibazo bifatika cyangwa ibisubizo bifatika, icyo twita solution. Ibi bituma twibaza, ese itumanaho ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo gukorera mu Kigali? Nduhungirehe yerekanye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashatse gukoresha amagambo aryoheye nka multiterrorism cyangwa multiterrorism na diplomacy for responsibility, ariko mu by'ukuri mu bikorwa byo mu cyumba cy'inama ibyo byose ntibyigeze biba. Kuba Minisitiri Nduhungirehe yahisemo kuvuga aya makuru ku mugaragaro byerekana uburyo u Rwanda rwatangiye gukoresha diplomasi nshya, diplomasi yo kugaragaza ukuri kuri buri ntambwe no kudatuma ibinyoma bikwirakwizwa ngo binasiribanga ishusho y'u Rwanda mu mahanga. I Nairobi u Rwanda rwerekanaga ko ruri mu biganiro bifatika ku mahoro n'umutekano, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yashakaga gusa amafoto n'inkuru z'ibinyoma zo kwerekana abaturage bayo cyangwa zo kwereka abaturage bayo n'isi bashaka kubeshya. Olivier Nduhungirehe akaba yasoje avuga ati voilà, bivuze ngo dore uko bimeze. Ni ijambo rito ariko riri mu butumwa bukomeye bugaragaza ko u Rwanda ruzi neza ibiri kubera mu byumba by'inama n'ibiri kubera ku mbuga nkoranyambaga. Ese mwebwe mubona gute ubu buryo Nduhungirehe akomeje gutamaza abahimbiye u Rwanda ibinyoma? Ese mwizera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izagira ikihindura muri UN Security Council muri Nyakanga niba intebe yabo yaragumye iri mu busa i Nairobi? Tubwire icyo utekereza mu bitekerezo cyangwa hagenewe gutanga ibitekerezo aho hasi muri comment section ndambiro, ukanda subscribe, like na share, kuko urabizi neza ko cyangwa niba utarabimenya kuri Pilot News TV niho ubona amakuru akomeye kandi amakuru utasanga handi, abanasesenguye mu buryo bwiza. Turabashimira ko mwabanye natwe, tukaba tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Bye bye.